Philippians chapter 2 verse 19 through 30. Christ's attitude in serving others kaji tupong hi itum na machu marum kawai sase. Paul na Philippine church li ningishi tui. Kala atum na ali encourage sa kami. Kala Paul na awi mirin li kanang da kali tarkar sa da kali atam ni ifa fredidas ko ho na mayera Philippine church wi ay na Rome li pam da kali Paul li dia fatop chimli pam da li lekha ifa fredidas li chihora lekha awi tarkar ka sa kala ali apong ka chung ka ay na ifa fredidas li mga ay na ali rang John ni lekha awi mirin Paul mirin li ringa pa kamatan encourage rasa kami kala awi mangla rin paikar ji kami sam kapang ji wangai na Paul na ringa pa ningi sipong ko sho ji lang mai da Paul na ifa fredidasli recommend ka san ki leje awi mirin rajikat mi laka o tauna leila kaina commitment leida Proji Christally oran kangatu neji majuk laka awi bangaine odam rangatu me. Ifa fredidas na Pauli odam rangatu kamiji taram. Ifa fredidasi tinanai ragaza hawa. China Paul na ifa fredidasli concernedly lam aina cheers pingli kahanga. Ifa fredidasli concernedly mikavai. Ili cheers ne ya ga sakte khui kamita da alila machuk mi khawai bi bang khui mi khawai bi bang ifer de dasli cheers li ina ji ho gung tharan ali mathalak aina shepa samino kala ali welcome samilo gaji hi Paul ka hang tuina item ne Philippians chapter 2 verse 28-29 li item ne yang rumse Natumna ali tailu shit laka ringpa pai kawai kala iwi ning kachot la sita kawai ina ali jiho rangai laka ringka pa aina proho wi mingli jinaw ngara thada ali sampang milu kala atum kathali khayashi lu kuji atum kathali kuji kachi katha wang aina awi mirin chikat laka odram nguchu midakale ji katha jili natum khayashi lu kuji Kala Philippine cheers na Paul li layman zang ho kiwang la jika Paul na Philippine cheers li odram rang tu kami jitay laka Philippine naw ping na ali shepa sa mi khawai layman run khawai sa da ifa fredidas li jiho karana ka ifa fredas na Paul li odram rang khang tu jitaram Paul na ringa pasang ga pangai nang soda if ever the das we condition ji Paul na te hauda kala ali odram nga chu committee tada if ever the das lila cheers ping ne welcome samida ali odram nga chu committee ili khaya ga shi tada ali la khaya shi punung lo ji he Paul na ka hang twine if ever the das ga ji to year he EP po ga ji ai ne kharane He we calculate with key clergica loving legacy. Kajina. If a fretted us we mirinaina itumna ana ringi take a high upon gatum itumna young roomsa. Are we mirind jikat laka Pauli odram rang to me. Akalata we wang mapaningla Pauli legacy and a rajite. Kala Pauli mirindi kanangda kale, jota kale atam charan. Philippine now being we, matun sada ali, odram rang to me. He Christ's attitude in serving others, kaji. If afraid it does mirina in itumna, katay sambanga. Arihon itumna, pandemic situation. O katui achikun mativa shunda. Kachot kachang sampang dakale atam hitaran itumna. Christ's attitude in serving others kajihi. Kachigata apong aini itumna oram
machu pai rakla ji hi thona machu khawai sase higata suggestion atam hitaran Shimkhur kachikatha or individuals situation kharahi iwanga pha mataila kahaya atamne ring phaye kachi shan khuidak le de leila or higatha kachot kachan sambang dakle or problem hi itum struggle sasar dale problem alung hili paravran itum le machon midale yengsang midale kachi itum shan khui itum 2 Corinthians chapter 4 verse 8-9 kayeng taran apong chiwule itum kanang saka kaning matheng sak mana pu ngapang saka ka khakshut mahai ngasak mana rek lala horga hai malay mana hortai lala mashiman ngasak mana itum apong chung khali kanang haire chot haire ka chithalala revrani itum le legishi rani itum le concerned khale hiya katang mawai mana chot salala revrana itum le mashiman ngasak hai mane bukhanga pa pong chung khara salala rani itum le apong phamida ringa pha khamathan sampang saka revrana awitui le hangai love your neighbor as love thyself na khongnai no li na kla de le shi do bichi itum hi katha pandemic situation kharai itum mi pingli odram ngathu khawai kala itum mi siksang matai sang khawai atamna situation lake higata pandemic situation kharai na itum mi kachunga za khawai mang khawai bang aina rume naw wo hong naw kala thang alang phaigaza kala otpam shiman gahaya or ot wen ngasam gahaya kachunga lei pam dale kala hiwi alung hili itum phasarin la lansing mi pongli mangla rin mi apongli la itum kachunga khanang haire kachunga sampang haire kachi kathana hiwi alung hili o kathui kazat hi sampang da stigma samidale discrimination sampang da atumna comfort ningjang da cares kala atumni legishi ningjang da le if Epaphroditus we mirinli Christ's attitude in serving others kachi itumna Romans chapter 8 verse 28 li itumle yengrumsa itumna theigeje verena awi karin leida hokui ka haya ali legacy bingli ana outside corally kapha sangrum jinga kachot kachang yaka sampang salala varevrana hokui ka haya vareshi or varevrali sikasanga itumbing lia revrana kapha od sangrum jingdale kaji hi rawi tuina itumne ninkalum kaji han lengasaka bandi suggestion alungli rali masigasanga rali magateya pinala khongnai no bin kaji katha targa sadak le pinjili atumna aponga chunga enala odran khanga thule le NGO CEOs bin individual kaji kathana lockdown sadak le atamni quarantine li pamdak le pinjili odram nga thumi dakale aponga chunga sambangdale kala frontline li leka odram nga thudakle medical staff doctor nurses kala military shipai bin atumi mirin yang jikat leka kajigatha kanang dakle chodakle bin wangaina atumi mirin jikat leka odram nga thumi dale kaika kasat pakta Tigai le zangai le kala treatment sadak le dale zangdale higata atam hili rali kateya rali kusanga haya itumbi kala cheers na itumna kachigata apong ay no odram turakla
Kachikata upon any itum legacy, me being legitator. Kalam Kachikata upon any itumna, Konino being a genre. Kachikata upon any itumna, atumli. Machonch kashap me upon, Kataditumna. Quirasi kala. Revrali higata upon Sakashi Hikibang and Rahau Klegachibam Nila. Higata situation cry ni itumna. Mi pinglikata de mishok sikla. Mi pinglikata de Nachon sikala gaji itum. Machuki gajina. Kala mi ping wangay ni itum ne example salaka. Oktuki gaji. Vareshi akasata. Kalaima kalaimang jili itum na. Mamachuk haila. Kala kormen ping na ngachon mi re gaji we. Kaji hand jimangli maning na ka. Kaji kata apong itum aina. Ngachon gashap later claim. Lan aina kangachon mang maning na. Ningli kanang dakle sifu dakle chot dakle pinjili itum na. Sehasa kami. Tuyaina katom kami. Kajihi darga sala kahaya adamna. Prohajij Christina awisaka nga tubingli. Apay piyaw mi. Mikanga piyaw bingli. Mikrapni. Kanang dakle kazadakle apong. Yuka junga ane karay kawan. Sambang saka. He Christ's attitude in serving others. Kijina. Thought hili hikata pandemic situation atamli. Vareshi itumping. Panglak ay no mga samlak la ot sagi kiji atamna. Vareshi itumping wa ot mga sampay mana. Revrali hamsang laka. Revrali pakwi laka. Revrali nganaida. Ot rama chuki kiji atamna. Kalahi revrani ningachang. What's up na? Vareshi itumping. Prohajij Christewi minyaina. Or prohajij Christeli. Odram kanga tukaji hitum. Frontline li na ninglaka. Odram na tukikaji adamna. Ifa Fredidas awi mirin jikat laka odram kanga tutada. Or doctor nurses shipaitin odram kanga tutada. Christewi Raimi akasadi itumna. Frontline li maning laka osagi kaji adamna. He itumna. Philippians chapter 2 verse 19 verse 30. Hilumli. Christ's attitude in serving others. Kaji. Itum kongnai no bingli odram matukami. Darka sadak lejili itumna. Yingsang kami kaji hi. Ifa Fredidasna. Boldly sachi take a high jiwi. Itum lada. Itum kongnai no bingjili. Odram matukami. Yingsang kami. Ngachon kami kaji hi. Itum na. Ifa Fredidaswi. Mirinai itum na. Tangkhul kaji hi. Letum le shulak aina. Sharing sakang aina.